الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ومن والاه. الحمد لله أول والآخر والظاهر والباطن خلق فسوى وقدر فهدى بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hörmətli mümin müsəlmanlar, əziz din qardaşlarımız, indi barşanızı salamlayırıq. Assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuh. Allah'ın selamı, rəhməti, niməti olsun. Şundan da indi Allah qoşqan əmrlərə boysunub, tıyğan əməllərdən tıyılıb, la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah sözlərə to'g'ri qolib, Cuma saatlarimiz mübarək olsun. Dualarımızı Allah Teala qabul qılsın. Xata kimçiliklərini ғafu eylab, tiləklərə, maqsadlarga ega bo'lurga Rabbimiz Allah nasib və müyəssər qılsın inşallah Teala. Allah Rabbimiz Qur'an-ı Kerimdə hörmətli cemaat bizə bik əhamiyətli, həm də görkəm yollarını göstərdi. Nişik diriş edib turmuşunu alıb barırlar. Yəni şulay Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm özünün hadis şərifi bilən, yəni şulay öz turmuşu bilən misal göstərib, bu dünyanı mayaqlayılsıman alıb bara ikənligin biz indi anlayırız. Çünki Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi və səlləm özünün turmuşu bilən, özünün şundan da hadis şərifləri bilən bizə indi bik görkəm, əhamiyətli yollarını, əməllərini, sabaqlarını göstərdi. İndi şundan da bu turmuşda көп aybirini biz indi görüb, tıyıb yaşayırız. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ayet: وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَازِدَنَّكُمْ. Şundan da bu turmuşda, bu dünyada көп nimetlerini biz indi eğer de sanasak, biz indi sana bitir almayız diye. Hem şu nimetlerini Allah da bizge bireyken hiç şeksiz şükür kılı, zikir eytu, rahmet eytu, tıyyu, anlav, o indi özüne bir bəxit. Hem indi Allah Teala bizge indi şunday nimet bire, hem indi şunday salat bire bizge, tıyıp yaşarga, hem indi bu dünyanın əhamiyetin, bu dünyanın motorluğun görüp biz indi şatlanıp yaşayırız. Allah subhanahu wa ta'ala ilçesi eyte la ta'dab, şundan da bu turmuşda aşulanma diye. Eğer de dünyanı qarasak, turmuşunu qarasak, Allah Teala bizge bütünüsünü verir, bütün nimetini. Şu nimetle biz yaşayırız. Lakin indi adam balası haman zarlana. Zarlanıp da yaşap bula. Ham turmuşla uza. Lakin indi eğer de ikinci yaktan qarasak, dünyanın motorluğun, hem indi adam balasının şundan da hikmetin görebilsek, Allah Teala her vakit biz indi şükür kılıp, rahmet edip, zikir edip, tesbihlerini tartıp, namaz okup, dünyanın turmuşunu inşallah Teala şulay uzaşaktır o. Lakin cemaat onlara gerek. Allah subhanahu ve Teala bizge bu mümkünde bireyken mümkünçilik ne? Eğer de kalpler bu dünyada Allah Teala'nın nimetin, hamini kudretin sizeyken, tanıyken, şundan da gamel aşağı, ibadet aşağı, namaz arkalı, varza tutup, Kur'an okup, biz indi kalplerge tınışlık talabız. Eğer de adam balasının konuyu tınış iken, o bir şey olmayı. Ulturuşa, Allah'tan rizalığını alırga. Lakin bu cemaat bizim şunday şiir deyip etesi kile, eğer de indi mümin kardeşlerin, dostlarını qarasak, hem indi özü bizge eğer de indi qarasak, nindir mesele kelip çıksa, biz indi qay bir işliklarda qavunarız. Adam balası bitin, adam balasının nefesi var, hem indi qavungan vakitte bitinde nəsəşlərə gerek. Təxərat alağız deyib Rasulullah eytə. Zikir eytəgiz deyib, özünüzü tınışlandırırız deyib. Eğer de Allah subhanahu ve teala bizge bireyken
ниндер мәсьәләне. Бу мәсьәлә безнең тормышка зыян китәргә тиеш түгел. Чөнки калыпта безнең иман. Без Аллаһка ышанабыз. Һәм инде бөтенесе Аллаһтан бит инде беләбез бит инде. Аллаһ та юхи ва юбит ва ху хайю ла ямут. Аллаһ та бар итүче, юк итүче. Һәм инде ниндер авырлык килеп чыкса, без әйтәбез инна лиллаһи ва инна илайһи раҗиун. Аллаһтан без ничек менә Аллаһ та безгә ничек барлыкка китерде безнең һәм бөтен мәсьәләләрне. Яңа шулай Аллаһ Таалага кире кайтачакбыз. Һәм инде адәм баласы менә бу тормышны алып барган очракта бер әйберне оныта. Әгәр дә инде калыбы, әгәр дә тыныч булса, анарга бер нәрсә кирәк түгел, бер нәрсә калмыш алмый анага. Ягъни менә бу тормышта хәерле гамәл кылу һәм инде Аллаһ Таалага ялвару, Аллаһтан ризалыгын алу, менә бөтен максат шул. Чөнки без намаз укыйбыз үзебез өчен, Аллаһ ризалыгы өчен, шулай бит? Намаз укыгач, безнең каләпләр тынычлана. Җомга намазына килгәч, без инде менә сизәбез мөхитне, бердәмлекне, намаз укып, гамәл кылып, Аллаһка шөкер дип әйтеп, я Раббым, хата кемчелекләрне гафу итеп, изге гамәлләрне кабул кылып дип, без тормышны дәвам итәбез. Ни өчен менә ул, беләсезме җәмәгать, ни өчен менә җомга сәгате кирәк? Ни өчен? Чөнки менә бу адна уртасында безнең белеп тә һәм дә белмичә хата кемчелекләр бар. Хата кемчелек кылабыз. Хәтта без инде мөэмин мусламаннар буларак, безнең Расулыбыз әйтә бит инде, куллу банадим хатаун, һәр адәм баласы хаталы. Һәм инде хаҗ сәфәренә, гомрәгә дә без ни өчен барабыз һәм җомага, гаетләргә ни өчен җыелышабыз? Зур сорау туа. Әгәр дә безнең калып тыныч икән, мәсәлән, әгәр дә без гамәл кылабыз икән, гыйбадәт кылабыз икән, шулай бит инде Аллаһка шөкер. Һәм калыпны тынычландырыр өчен без аңлыйбыз, ул фарыз икәнлеген иң беренче. Икенчедән, без монда ләззәт табабыз, тәм табабыз, рухи яктан ризык алабыз. Чөнки бердәмлектә җомга вакыты булсын, хаҗ сәфәре булсын, гомрә булсын, без хата кемчелекләрдән ерак булабыз дигән сүз. Без адна уртасында җыябыз, кирәкмәгән әйберне әйтәбез, сөйлибез, гамәл кылабыз. Аннары җомгага килеп, күңел тынычлыгын табып, белеп тә һәм дә белмичә хата кемчелекләрне я Раббым гафу ит дип дуа кылабыз. Хаҗга да, мәсәлән, әгәр дә кеше бара икән, әгәр дә гомрәгә кешегә бара икән, нинди төп максат? Аллаһка ялвару, дуа кылу, гамәл кылу һәм Аллаһ Раббыбыз хата кемчелекләрне гафу ит дип сорау. Шулай бит? Һәм Аллаһтан ризалыгын алыр өчен җәмәгать, Аллаһ Таала безгә инде әйтә: "Фазкуруни азкуркум машкуру ва ла такфурун." Мине искә алыгыз, шөкер кылыгыз, зикр әйтегез, рәхмәт әйтегез. Әгәр дә без үзебезне җәмәгать менә шөкер белән, зикр белән тормышны, дөньяны, вакытны әгәр дә инде без үзебезне мактырабыз икән, һич шиксез безнең вакыт булмый. Нашар сүз әйтергә, ниндер нашар фикер йөртергә. Әгәр дә безнең калыпта, телдә, гамәлдә Аллаһ икән, изгелек икән, һич шиксез без дөрес юлда дигән сүз. Һәм шушы вакытта, әгәр дә без дөрес юлда булсак, Аллаһка шөкер, субханаллах, машаллах, астагфируллах дип әйтсәк, вакытында тырышабыз намаз укырга. Вакыт килде икән, шуннан да инде Рамазан шәриф аенда ураза тотабыз, таравих намазына барабыз. Ул җәмәгать, әгәр дә менә бу изгелек булмаса, һәм без аны аңламыйча бу гамәлләрдән баш тартабыз икән, һич шиксез без баттык дигән сүз. Чөнки хата кемчелек шулай бит инде, ул баттыра. Әгәр дә хата кемчелек адәм баласы ясый, бүген бер, иртәгә ике, гамәл дә кирәкми, намаз да кирәкми, чөнки шулай да яшәп була. Ләкин кешегә нәрсәдер җитми.
Кайбер чакларда мал-мөлкәт бар, рухи яктан җитми. Кайбер чакларда җәмәгать рухи яктан бөтенесе җитә, ләкин инде матди яктан кайчакта җитми. Төрлечә була. Ләкин инде төп булган максат biz инде әйтәбез, Аллаһка шөкр, әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл, әлхәмдүлилләһ дип әйтәбез. Аллаһка шөкр дип әйтәбез. Шөкр кылабыз. Белгән дугаларны укыйбыз. Чөнки ул безнең калбкә тынычлык китерә. Итнән тынычлык китерә. Әгәр дә ниндер хәл булса, без нәрсә укый башлыйбыз? Әгәр дә мәсәлән, йортларны, квартирларны карасак, Аятул Курси өлінә битендә, нашла битендә. Аллаһтан зикр итү өчен, искә алу өчен, һәм шушы Аятул Курси, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, ла илаһа илляллаһ, башка дуаларны укып, әйтеп, искә төшереп, Аллаһ Тәгаләгә якынайыр өчен. Һәм әгәр дә мәсәлән, кәефсез икән адәм баласы, ниндер авыр килеп чыга икән, кемгә барабыз? Кемгә ялварабыз? Аллаһ Тәгаләгә. Ниндер менә бүген көндә шир булса, шуннан да табибка да мөрәҗәгать итәбез. Ләкин Аллаһ Тәгаләгә без инде мөрәҗәгать итеп, безнең өмет бар. Өмет бар, яшибез дип, Аллаһ Тәгалә безне коткара дип. Аллаһ Тәгалә безгә шундый нигъмәт бирә икән, әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб. Зикр белән калпләр чыннан да инде тынычлык таба. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһның рәхмәте белән хәйрле гамәл кылырга, бәхетле булырга һәм Аллаһ кушкан әмерләргә буйсынып, тыйган гамәлләрдән тыеп яшәргә барчабызга да Аллаһ Тәгалә насыйп ва миясәр кылсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Вассами'у дуа. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил анбия. Уважаемые единоверцы, пару слов на русском языке тоже скажем. На самом деле очень важное и главное состояние верующего человека, когда человек, он знает, что он верит в Господа, он его восхваляет, делает дуа и понимает, что именно те благие дела и поклонения, которые он делает, Всевышний принимает, и мы тем самым становимся ближе к Господу. Жизнь, она коротка, и можно прожить по-разному. Всевышний дает нам возможность видеть этот мир и чувствовать именно то, что есть в нем. Благодарность, поклонение, зикр, восхваление мы получаем именно награду, когда чувствуем, что Господь создал нас, мир, и когда мы видим, что в этом мире Всевышний дает возможность нам тоже жить и вкушать именно те милости, которые Всевышний дает всем, мы начинаем понимать, что наши сердца получают успокоение в том случае, когда мы делаем зикр, когда мы упоминаем Господа, Его имя, Его сифаты. Мы говорим, что Господь нам дал очень много, и мы благодарны. Но, к сожалению, мы можем друг на друга кричать, ругать своих детей, обижаться, гневаться. И у каждого из нас есть нафс, у каждого из нас есть именно те моменты, которые мы, возможно, хотим исправить, но у нас не получается. Из-за этого Всевышний дает возможность нам. Поклонение, восхваление, если наши сердца будут заняты этим, наш ум, разум и наши действия будут полноценно направлены на это действие, у нас не будет времени ругаться, обижаться,
дуться на кого-то, нервничать. Ведь это состояние оно не приносит нам радости, не приносит нам счастья. И другим людям, которым мы это делаем, которым мы говорим, и которые нас окружают. И Всевышний говорит: «Ва ин шакартум ля азиданнакум», если вы будете благодарны. Если. Мы благодарны, но не всегда, возможно, 100% осознаем и понимаем. Всевышний говорит: «Аля бидзикриллахи татмаинна кулуб». Когда мы восхваляем Господа, сердца получают успокоение, умиротворение и находятся в блаженном состоянии. Когда нам хорошо, и когда в жизни у нас все складывается замечательно, все идет гладко. Именно это состояние нам нужно придерживаться. Нам нужно держать, когда Всевышний нам дает возможность погружаться именно в это положительное состояние, когда нам хорошо и хорошо тем людям, которые окружают нас. Поклонение, ибадат и восхваление мы можем делать, как это языком проговаривать, действиями, да, и, конечно же, отношением к Всевышнему, отношению, получается, к людям, к обществу, к братьям, к семье. И хотелось бы, чтобы именно вера в Господа, она нам возможно, чтобы Всевышний дал нам именно ключ, чтобы мы смогли получить довольство Всевышнего. Ведь поклонение, ибадат и зикр дают нам очень многое. Мы начинаем себя держать в руках. И мы уже не хотим ругаться, потому что мы не хотим гневаться, мы не хотим делать какие-то плохие действия, потому что нам самим некомфортно. Именно то состояние, когда нам комфортно, нужно запомнить его, зафиксировать и держать эту планку. И дай Аллах тогда, чтобы мы смогли всегда помнить Господа. Всевышний говорит: «Фазакуруни, адзкуркум машкуру ли валя такфурун», помните меня всегда. Чтобы мы помнили, когда нам хорошо, когда у нас все складывается. И Всевышний говорит: если что-то вдруг у вас не получится, и какие-то беды, невзгоды вас затронут, я обязательно помогу вам. Но должна быть вера в Господа. Ведь если вдруг что-то у нас не складывается, апатия, черная полоса, как мы говорим, если мы возьмем Коран, почитаем, сделаем дуа, то наши сердца наполняются радостью. Когда мы читаем, делаем зикр, то мы понимаем, что Господь с нами, и Всевышний нам помогает. И уповая на Господа, из этого состояния мы приходим в другое состояние, в хорошее, в позитивное. И дай Аллах тогда, чтобы мы смогли практиковать именно те поклонения, которые мы делаем сегодня. Ведь пятничный намаз, гаид намаз, да, праздничные намазы, и также путешествие в Мекку, в Медину, пусть это будет большой хадж или малый хадж, мы для чего это все делаем? Потому что у нас собираются, зная, не зная, те прегрешения, грехи, которые мы совершаем. Мы хотим очиститься, мы хотим приблизиться к Господу, чтобы Всевышний принял наше поклонение. Ведь если бы 100% мы были белыми, хорошими, пушистыми, то тогда зачем нам нужно сделать что-то, если у нас все в жизни хорошо? Зачем нам исправлять свою жизнь, меняться, менять свой характер в лучшую сторону, если в жизни у нас все замечательно? Из-за этого Всевышний нам дает возможность при жизни исправить те ошибки, которые есть у нас. Поехать на умру, поехать на хадж, для того, чтобы Всевышний принял поклонение, держать уразу, и в месяц Рамазан читать таравих намаз, также в пятничный день быть вместе и почувствовать это братство, единство, ту атмосферу и ауру, которую мы получаем, зарядившись, идем дальше. Шумакура, Аллах Та'алин рахматы блян, дай Аллах, чтобы мы смогли помнить, чтить Господа и, конечно же, восхвалять Его. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
الحمد لله رب العالمين. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارض الله من خلفائه أربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة قامت